di gagalai pada riakatai pada meloki ruktir yosimatan Allah Ta'ala makuto para pema asalawan dari pasal masukku lawari dari masyiye makhlukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo masalah selamat kali bila dengan iye wuni maka asirana almarhumah Salmia binti Abu Ngewa pada kaki mata kudepung dan ngobrongnya pak boleh kormai biasanya mak baca barasaji yelawi makada apalana apa coba saji sekarang dayawniye ipat tepai lau ri nyawa malebina tomat-tomata Salmia binti Abu Ngewa min nah iye mana miru nak katai de gagarai nak katai boleh di apona mau boleh di mana ya nabi itu padodoan dan niat barakana apa coba saji dayawniye ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana ya ila hadratin Nabi Mustafa khususan ila ruhi Salmiyah binti Abu Ngewa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه Naya surga nang papinya menah upah ritau masalah yang terjadi tau mapas salamai dan niat ritau mapak barakai master panggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul imla bismisabil aliyah upuan nasa sembarang jawab Allah Ta'ala buat para jepang masri nolenya kemasri akhirah kalau pamule kordu nasa bahasa sama tandre nafang Allah Ta'ala mustadilan fayan barakat ala ma'ana lahu wa ura engkau kuriduk tuntui barakat mailai berpenyalan nafang Allah Ta'ala dunia kuasa naritu وأسلي بحمد الموارد مساعدة حنية مبتدئا يسوع الجميل مطايا نيا papujiku sewa papuji nasab umur narik maloro mampasok sinawa pada Tuhan Tuhan dari monana nasab masukku kemakasing etapana Allahumma kabaukan ini biarpun sasemin sholatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Tuhan bawa kubur pada pindah panggung ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabah bawa masalah awami ngumpul dari pemasyata dan dapat masalah tak puan walamma arada Allah ta'ala berasa kadal Muhammadiyah wa isharan jisman wa ruhan bisurati wa makna nayari untuk nafung Allah Ta'ala mailok panasnya dikinariya dengan dapat ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan niya panasnya tubuh dan niya nyawanak wano pasipakna nakalahu ila maqarri misabatnya minatas suriyah Amin di pandangan dari Allah Ta'ala bajan nalwari baripan amin amakum dari wapat cinta lillaki ulai tapana wa hasal dari bermujibu bi an takuna umman Mustafa purna tentu dari Allah Ta'ala puang masar marapena maraja bariman nabi sinin naparlau Rima jepurna amin aja yang nimatu kau dipilih-pilih dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma tamma min haqqi sawran ala masyhuril aqwal badriyah
kabarnya. Nai ada waktu suku dari kampung kenal kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wampuran dia ada masa huru'e. Tufiya bil Madinatul Munawwarah ya Abu Abdullah. Lele lauri mapasena buat Allah Ta'ala ambo dari asati Abdullah di Madinah. Walamma tamam hamil al-rani di sati ashhurin kamariyah. Nayyari waktu sukuna tampunan ya dapat talumaya serawalna ulangnya dari tulung kamariyah. Khadar ummahu laylatul mawridil asiyat wa maryamu fi niswatin minal khadiratil qudasiyah. Akan hadir dari orang Indonesia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dijadikan nama kumrai dia sange Asia. Nanti amar dia kue tu paruat telui dewi je boleh lapan mapacun nasuga. Wahasal mahal mawar sallallahu alaihi wasallam nurayyan lallahu sana. Ngaporin aja tiga Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho kana carillatillah etapana. Allahumma sholli ala Muhammad tala'al badrun alaina min saniyatil wada'i. Allahumma salli ala Muhammad wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'i sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Wa muhayyam liman min gamadi wasmanatan hulailatul warwah. Nayatayana rubatna Muhammad kalimatan nasoi matapari wani betaka beena mata jannat kuriku. Wa warana sallallahu alaihi wasallam nazima bantuan surat al-qurat ilahiyah. طيبا بينا مكهولة بكل إناية أينا. هذا نبي Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho kana mapaci pula sunnah dan pula rakta loposina nasabay ulena Allah Ta'ala mawangi pula minyak dan dia pula cilaki duai matanna nasabak cilak patuluk puan. وكان صلى الله عليه وسلم سبيل خير وكوان ياسم الله ويركب صومه ويطلب ساده ويسير بهمة يمضي بسيرة سرية. كانت Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taubatan bersir dan dia baraja bagatuna alaina mutu jai lebih kadia alaina mutu timpangi pakaianna alaina mutu perai dari kabembena naula mutu atat dengan nali sekolah sabaklah lepas tujuan. ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضا ويسيء جنائزهم ولا يجر باكرا أدقعه الفقر وأسواء. Nanti ada masih putus Nabi sallallahu alaihi wasallam pakirin nanti istrinya. Nanti ada putus sudah menandung. Nanti ada siara putus Nabi tak tahu mana saya di tahun berapa. Napa tak perlu betul itu macena. Nanti hari nanti tunai pakirin apa rasa-rasa yang kasih-kasihnya. Patuh berimankan ta'zimu sallallahu alaihi wasallam ayat balmi wa marmam. Menyepuh berpatuh engkem mempakaradan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatkan kagak kesewa-sewa apa karaja pada Tuhan yang
Ridon kana patali acara para setinggi Mampuari naleleng yang si mata na Allah Ta'ala